Kublai shibunya pi YPY bepeja kanika kubor kabdai menta kasni ka hinyau terik Oktober ajar arpo. Hadin ke jingyo corona jong presiden ka United States of America rangkat kalau ka jong u. Henry tang hapo laimit uni presiden jong ka United States of America ulami no na hospital bat no syapo ka jakat rekam ka jong u ka White House. Bat hakas ngining kong ulaong yaki pajba hapo ka Twitter bat ka Facebook account ka jong u ba kidai ban mino bat kim dai banting ya kane ka klam covid khat khandai habia dai bat kate ka jingkren jong u presiden Donald Trump hapo ka Twitter bat ka Facebook ka company Twitter bat ka company Facebook kila shim action persya yo presiden ka Amerika u Donald Trump halor ka jingkren ka jong u namar pa katay ka jingkren ka jong u kaya lambakla yaki pajba bat penken ru yaki kendon banyada lanik te lakam ya kani ka klam covid khat khandai kabla penlong yaki bru bakin due yala ka jong ka jingim palat arlak ngot tang napo kari Amerika kitay ki arteli ki company kilaong bangilaweng no iya katay kapus belapus do presiden Donald Trump hapo ka Twitter bat ka Facebook ka jong u namar bakalong persya yaki kendon banyada yakani ka klam covid khat khandai katolong kubor kalai tusyusyuru bahadin bo presiden Donald Trump ulawan hapo katay ka jakat rekam ka jong u ka White House klapen long yo Stephen Miller ubadai unong troy hapo katay baun ngat ya katay ka klam covid khat khandai bat baro kibayo ya katay ka klam tang napo ka White House kilakiu syaka shipongut bat kani klapen long lani penting ya kinong tray jang katay ka White House bakin pong ya ka PPE lani ka personal protective equipment kumsi benta banyada ya ka jingsa priang jong katay ka klam coronavirus hapo katay ka jakat rekam ka jong presiden ka United States of America u Donald Trump tangkine kublai shibun.